Kātiha, e peta tonu ana te karanga a ngā kaiarahi kapahaka kia kaha ake tā te kāwanatanga tautoko i te matatini ki te pūtea. Kei te whakanui te matatini i tōna huritau 5 takau. Nā tērā e noho nei etahi ki te āta whakaaroaro iho he haia nei te anamata te āpōpōtanga o te kapahaka. Kia te huri ake tātou ki tēnei pūrongo Isabel Prasad. He wikine ki ana i te kapahaka. Kua roa te wae ki te ana ka kaihaka e tū ana ki te atamira ki Tāmaki. Whai muri i te aukatika o ka whakataitai mō ka tau e rua nā te mate kowhiori. Rua peka peka! E hi kaka ana a te taha tū ki te haka, i a rātau e whakarere ana mō te matatini hai te pepuere e haere ake nei. Kei te hikaka ana te ngākau, e pai rawa ngā prakatihi, pai ki te noho i Wanganui i te whānau. Ko tā rātau e wawatatia ai, kia piki ake te tahua pūtia a te kāwanataka ki te whakataitai nei. Me uti te pūtea, ka nui te pūtea, ho mai te miriona. Mō mātou nei rōpū, ngā tūmomo rōpū e tūna ki te ātāmira. Ko ka karaka pēnei e rokotia whānuitia ana i ka mātaka kapahaka i te pō whakahirahira e whakanui ana i te 5 koutou o te whakataitai nei. He maha ngā hia, engari whaia, wero hia mo te pūtea, engari mahia te mahi. Haere ki roto i te iwi, whakamarama te kaupapa, hoatu ki a rātou, kia noho Māori ai rātou, i roto i Aotearoa. Hei whakataurite i tēnei wā tonu, 2.1 miliona tāra te pūtea kia te matatini, a te 1.7 miliona tāra ki te tira pūoro o Aotearoa. O tira e 8.1 miliona tāra ki te Royal New Zealand Ballet. And our discussions are really, I think, bearing fruits in terms of where we might go to support kapahaka across the board. Ko te wawata a tōna wā ka piki te tahua pūtea kia noho pūmau tonu ka tauka, a taua mā, a paua mā. Kei te ora tonu kia hau. Kare tae e tēnei kaupapa ki te whakangaro. Ko te whaikamatua o te katoa, kia haere tonu tēnei whakataitai, mō te 5 koutou anō. Isabel Prasad, Te Karere.